Yes, ibihe byiza reka nongere mfata akanya nsuhuze mpikaze mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV muri amakuru agezweho cyane kuri uyu mugoroba ku cyumweru tariki 31 Gicurasi 2026 turibanda ku mutekano ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Inkuru mbi cyane iturutse muri teritwari ya Masisi, ni inkuru mbi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc ndetse na Fdlr bafatanyije na Wazalendo. Bamaze iminsi besorana cyane na M23 mu rugamba rw'imbatura mugabo. Ndaje mbabwire rero uko birangiye. General ukomeye cyane uzwi ku izina rya Mutayomba uyu yamaze kwicwa na M23. Aka kanya nibwo urugamba rutangiye. Reka nze mbabwire uburyo bigenze, birakomeye bavandimwe. Fdlr irapfushije ku buryo bukomeye. Uyu Mutayomba yari inkingi ya mwamba cyane mu bayobozi b'urugamba. Uyu General Mutayomba numwe mu cyizere Tshisekedi yari afite hariya muri teritwari ya Masisi ko ibice byose bikungahaye yifuza kwigarurira birimo n'umujyi wa Rubaya rwose byaza kugerwaho. Reka nze mubwire uburyo M23 imutunguye ikamugutura icyo nakwita imfunira muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Ndagira mubwire ko ni mu duce twitwa ngo ni Inkuru. Aka gace ka Inkuru kari muri groupement ya Nyamaboko. Ndagira mabwire ko kegera cyane agace ka Rubaya mu mirwano rero maze iminsi hanganisha impande zombi. Reka nze mbabwire ko igisirikare cya Kongo cyongeye guteseka mu buryo bukomeye. Fdlr yongeye kurara mu kiriyo niko nabivuga. Muri amakuru taraje tubabwira uko M23 iri gukora ama operations muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, n'uburyo iri kubabaza cyane abo kurane rwa guverinoma ya Kinshasa. Turagaruka ku makuru yo kuvuga Masisi. Aka kanya birasa nkaho ituze risa nk'igaruka, ariko abaturage ntago barabyizera neza. Mu duce twabaye tombe ku munsi ejo twabivuzeho, agace kitwa Luke akangaka kari retaken na M23 ngo after Luke AFC M23 fighters have retaken the villages of Mulema and Nete after dislodging the Congolese army, the Wazalendo militias and allies, according to local sources at Kivu Morning Post. Amakuru aravuga ko muri bizwe M23 ntibikiri inkuru imaze gufata uduce tugera muri 15 muri Masisi. Iherutse kitwa Luke ubwo rero niko twari duherutse kubabwiraho. M23 yari iherutse gufata, ngira ngo iyi nkuru twayibageshejeho ku munsi wa gatanu, ariko ku munsi w'ejo byabaye confirmed. M23 iri gukontrola neza agace kitwa Mulema, yongeye kugafata n'agace kitwa Nete. N'uduce igisirikare cya Kongo cyari kigambye ko kigaruriye mu minsi yashize, dore ko amaze iminsi igira ku 10 urugamba rimbatura mugabo muri Masisi. Coalition ya Fardc, Wazalendo na Fdlr bari gupfusha ku bwinshi banatakaza ibice. Reka tuze turebera hamwe uburyo coalition yatangiye gucika intege. Turanyarukira irucuru iwabo wa General Nkunda mu nkengero zaho haraturuka amakuru akomeye cyane ariko ateye agahinda. Bivuga ko imirwano hagati M23 na Fardc yakomeje. Bivugwa neza ko M23 hano muri tuno duce twa Rucuru yongeye kwesorana cyane n'abitwa Fdlr. Byarangiye bite? Agace kitwa Rusuri ndaje mbabwira ibyakabayemo bavandimwe, munyemerere tuze kuba tubikomozaho gatanu kuri gatanu. Turakomoza ku makuru yo guturuka irucuru ni menshi. Abantu 4 bashimuswe, harimo n'umupadiri bashimutiwe hariya ku muhanda Kiwanja Kanyabayonga. Byagenze bite? Ibi nabyo ndaje mbabwira gatanu kuri gatanu. African Union, umuryango umwe bwa Afrika, uyu nguyu mu minsi yashize twabwiye ko washyizeho uburyo bwo gushaka amahoro muri Republika Demokarasi ya Kongo. Ese bwagezweho ko mu by'ukuri ari kimwe mu byari byizeye ko ko ari wo muryango wari wizeye ko wagira icyo ufasha Republika Demokarasi ya Kongo mu kubona amahoro. Ese uburyo bwagezweho bugeze he? Ese ni biki bigeze he? Mu by'ukuri ndabwira ibitaragerwaho ndetse n'ibikeneye ngo intambara irangire, amahoro agaruke muri Asirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Ikere tuza kuba turebera hamwe mu duce tugenzurwa na Fardc, ngo abaturage bakomeje kwicwa no kuburirwa irengero. Ndaje mbabwire ibyo ari byo. Ndababwira ko hari ibikoresho Fardc iri kwimurira mu bice bya Kalemi, ibikuru Kisangani ni mu ntara ya Chopo. Ni mu rwego rwo gukaza ibitero bya drone. Bivuga ko Kongo ibona ko aribwo buryo bwonyine ifite bwo kunesha M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Bari kwimurira ibi bikoresho bya drone n'ama GCS mu bice bya Kalemi kugira ngo mu by'ukuri habeho icyo nakwita gusana
ibyangirijwe hariya Kisangani. Murabizi neza ko minsi ishize twabwiye ko M23 yagiye igaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse bikagira ingaruka zikomeye, bigasinya ama ground control station ya Kisangani yangiritse bikomeye maginga ya. Ubu rero ngo ntago bategereza ko basana izi GCS cyangwa se ground control station za Kisangani, ngo bagomba gukomeza urugamba bijyanye mu by'ukuri n'uburyo bashaka kwigarurira ibice. Ibi rero byatumye umujyi wa Kalemi uhabwa inshingano nshya zo kuba icyicaro gikuru cy'agateganyo cya GCS mu gihe hakomeje imirimo yo gusana no kongera gukora izi GCS hariya Ikisangani mu ntara Copo. Reka rero munyemerere dukomoze kuri amakuru ari kuvugwa cyane muri aka karere, ariko birumvikana ko tugiye kwibanda cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni updates ku mirwano iri kubica bigacika muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ni munyemerere mbere yuko nanzika abantu bankurikiye gatanu ku kandi, reka mbibutse ko ari Ibakwe Media TV. Nje ndi Fdlr kayinamura. Mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Ni mukande like tubone ko mubikunda, mutange ibitekerezo imbere ari byose, ariko mubanze mukande subscribe nyaboneka ntimucikwe, hanyuma mukande like, mutange igitekerezo cyangwa se ibitekerezo, ari nako musangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko mubikore mu gihe namubwanyu mwumva munogewe. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru yamaze no kwemezwa, aravuga ko mu by'ukuri General Mutayomba, umwe mu bayobozi bakuru b'inyeshyamba za Fdlr, yaba yarasuye imirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi ba AFC M23 mu gace ka Ngululu gaherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi. Amakuru dukesha mu by'ukuri imboni yacu iri hariya muri Burasirazuba bwa Kongo wegereye cyane ahaberaga imirwano, yatubwiye ko General Mutayomba yarashwe amasasu abiri hejuru y'ibere mu mirwano yabahuje na M23 mu gace ka Ngululu. Ni imirwano itari yoroshye naka na gato, kuko yarasuyemo kandi n'umuvugizi wa Wazalendo, ndetse barashwe ari benshi. Hari n'abandi bato rero badafite amazina akomeye bagiye bafatwa amatekwa. Ku munsi w'ejo mu masaha 12:30 z'umugoroba nibwo General Mutayomba ngo yagejejwe mu bitaro by'Ibeni. Aya makuru yemejwe na Vice Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Willy Manzi mu butumwa burebure bugaruka ku bigwi bibi bya General Mutayomba. Ati isi na ahantu heza itamufite. Uwise General Mutayomba ntabwo yari umusirikare mukuru wabigize umwuga, yavuye mu bucukuzi bwo mu y'agaciro ajya kwiyita umujenerali, maze umuyobozi wa Fdlr Tshisekedi ubwe yahuye nawe ndetse n'umugore we, akurwa mu bwihisho i Bujumbura ajyanwa i Kinshasa. Ibi ni bimwe mu butumwa burebure bwa Willy Manzi, Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC 23. Yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje, yabihembewe kandi yarabihembewe. Avuga ko nubwo uyu Manzi Willy, Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, yakomeje avuga ko nubwo hari imibabaro myinshi yateje, ubwo ni General Mutayomba ngo yarabihembewe kandi aranarindwa. Manzi Willy ati umurage wa Mutayomba numwe wo gusenya, yisha abasivile, asahura abaturage, yica amatungo y'abaturage ba Masisi, ingo n'imidugudu, abihindura umuyonga. Akomeza agira ati vuba aha imidugudu ya Kinigi yatwitswe arebera, bituma imiryango ihunga kandi yashegeshwe. Uyu munsi rero ubwo Tshisekedi yari mu nzira yo kwitabira umukino w'umupira w'amaguru mu gihe ibibazo bikomeje kwibasira igihugu, iherezo rya Mutayomba riributsa ingaruka mu by'ukuri zizagera kuri benshi bemera gukoreshwa nk'ibikoresho bya gahunda za politike. Guverineri wungirije wa Kivu ya Ruguru Manzi Willy yagiye kure, aca umugani mu Kinyarwanda. Ati hariho umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo wisunga imbwa mugakubitanwa nayo, niba ushyigikiye imbwa ati bishobora kurangira ukubitanwe nayo. Yavuze ko uwifatanya n'abantu babi cyangwa bagashyigikira ikintu cyangiza akenshi birangira ibyabo birangiye kimwe. Ni Vice Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa AFC M23 ariwe Manzi Willy,
akomoza kwiraswa rya General Mutayomba wari karahutaka muri Fdlr wakingiwe ikibaho na guverinoma Kinshasa maginga ya warashwe rero ngo kwibere amasasa agira kuri 2 mu Rwanda hanganishaga M23 ndetse na Fdlr hariya mu bice bitandukanye bya Masisi ahitwa Ngululu muri groupement y'inyamaboko ya mbere niho bivuga ko uyu General Mutayomba General Topokrame yarasiwe. Mu yandi makuru y'urugamba bavandimwe, reka tunyarukire irucuru. Aha ni muri Nokivu amasaha y'igitondo cyo kuri cyumweru tariki 31 Gicurasi. Biravugwa ko habaye imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo CMC ni CMC FAPC ndetse na AFC M23 ahitwa Irusuri. Mu gace ka Rusuri kari hagati ya Mirangi ndetse na Kyagala. Ahaza Mirangi ni mu bice bivuga ko bivukamo General Rankunda, ni muri groupement ya Mutanda muri territoire ya Rucuru. Aha ngo habyutse habera imirwano masaha y'igitondo rwose humvikanye biturika ya imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba M23 nawo muri Wazalendo ku gicamunsi cyo kuri kuri iki cyumweru tariki 31 Gicurasi nk'uko amakuru aturuka aho byabereye abivuga. Imirwano yari soje yatangiye igitondo yasoje mu gicamunsi aho bivugwa neza ko yarangiye mu masaha y'amanywa ya saa 7 z'amanywa gutyo, ariko ngo Wazalendo nibo bari baprovotse ibirindiro bya M23 bivuga ko bagabye ibitero bikomeye ku birindiro bya M23 nyuma yo gukora ambushi cyangwa se igico cyari kigambiriwe. Humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu gihe cy'amasaha menshi, ibintu byatumye abaturage benshi bahungira icyagala imirangi ndetse bamwe bajya no mashyamba n'amaginga ya. Umubare w'abahitanywe cyangwa se abakomeretse turamenyekana, gusa bivuga ko amazu menshi yatwitswe kandi hasenywe mu by'ukuri n'abarwanyi b'Abazalendo bo mutwe wa CMC FAPC. Byakomeje ejo bundi tariki 28 nabwo amasaha y'amanywa habaye imirwano muri aka gace ka Rusuri itaratinze cyane, yamaze amasaha 2 gusa, yahereye mu masaha 9 igeza saa 11 z'umugoroba. Intambara yatangiriye hafi y'agasoko ka Rusuri, nabwo bivuga ko ni Wazalendo bari bagabye ibitero ku birindiro bya M23. Abaturage bose bahise bahunga berekeza impande zitandukanye. Kugeza ubu rero abaturage mu by'ukuri imitima irahagaze, aravuga bati ibintu ntabwo byoroshye ahangaha muri aka gace. Ibyatangajwe n'abatuye muri ibi bice bya Rusuri, Kyagala na Mirangi baragaragaza ko kubera umutekano muke Wazalendo ba CMC FAPC bakomeje kugenda bagaragara amajyaruguru y'uyu mudugudu wa Rusuri mu gihe M23 bo bari mu bindi bice bya Rusuri. Andi makuru aturuka muri ako gace aravuga ko bikiri urujijo, buri ruhande rukugerageza gusubiza inyuma Burundi n'amaginga ya. Ntabwo biremezwa neza niba coalition ariyo ifite aka gace ka Rusuri cyangwa se niba ari M23 kuko yarashweho isa n'iyigira inyuma gato yirwanaho ariko isa nisohoka mu birindiro byayo. Bikavugwa neza ko imirwano yarangiye masaha y'amanywa ariko ntabwo bigeze bamenyereza irita, yaba bapfuye ku ruhande rwa M23 yaba bapfuye ku ruhande rwa Wazalendo ntabwo biramenyekana maginga ya. Twibitse ko imidugudu yose iri mu gace kamwe imaze amezi menshi hanganye umutekano muke ukomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage bo muri iki gice cyo muri Sheferi ya Bwito, ni muri territoire ya Rucuru, akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma reka tunyarukire ahitwa Ikaremi, ariko irucuru tutaravayo gato reka mbanze mbabwire ko ntabwo amakuru yahasojwe cyangwa se ntabwo arangiye. Ahangaha uretse n'ibyo bikorwa cyangwa se niyo ntambara hagati ya Wazalendo na M23 havuzwe n'igikorwa cy'ubushimusi, aho irucuru ku muhanda Kiwanja Kanyabayonga abantu 4 bashimuswe ku munsi w'ejo kwa gatandatu tariki 30. Bashimutwa n'abagabo bitwaje intwaro bitamenyekanya bari bo mu muhanda uhuza Kiwanja na Kanyabayonga. Ni umuhanda unyura muri parike ya Virunga ahitwa Busendo muri territoire ya Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Mu bashimuswe harimo n'umupadiri witwa ngo ni Jideo Kasereka Bahati, padiri Gatolika ukorera muri paruwase ya Mutagatifu Yosefu Ibonda Bobandana muri diocese ya Goma. Uyashimuswe rero ubwo yaravuye Kanyabayonga aho yari yagiye gutanga umugisha w'ubukwe. Icyo gihe
yari kumwe n'umushoferi we ndetse n'abageni babiri, umugabo n'umugore nabo bahise bashimutwa. Kugeza ubu diocese ya Goma ntiragira icyo itangaza ku mugaragaro kuri iki gikorwa cyo gushimuta. Amakuru aturuka hafi y'imiryango y'abashimuswe avuga ko abashimusi basabye amafaranga y'incungu kugira ngo barekure abo bafashe bugwate. Kuva mu mpera z'umwaka ushize, umuhanda Kiwanja Kanyabayonga murabizi wakunze kuvugwa mu bikorwa by'ubushimusi, ibikorwa by'umutekano muke bikorwa n'abitwaje intwaro. Hakunze kuvugwa ibikorwa byo gusahura, gushimuta abantu no kugirira nabi abagenzi mu by'ukuri bagenda bifashisha uyu muhanda. Nk'ejo bundi tariki 23 Werurwe niba nibuka neza, ku muhanda Kiwanja Goma nawo unyura muri parike ya Virunga, imodoka itwara abagenzi yagabweho igitero, yatezwe igico n'abagabo bitwaje intwaro hagati ya Buvunga ndetse na Bugomba. Abo bagizi ba nabi barashe amasasu menshi kugira ngo bahagarike imodoka, nyuma bambura abagenzi ibyabo. Twabivuzeho, hari umushoferi wakomeretse bikomeye muri ibyo bikorwa. Mu by'ukuri yakomeretse mu rwasaya, arashwe isasu ajyanwa ku bitaro bikuru bya Rucuru. Undi mugenzi nawe yarashimuswe icyo gihe by'igihe gito mbere yo kurekurwa. Iri shimutwa rishya rero ryongeye kuvugwa ryasize rinashimusa uyu mupadiri. Ryongeye kugaragaza ko ibintu bitoroshye n'aka na gato muri izi nzira ziva mu bice bya Goma zerekeza mu bice bya Rucuru. Bavandimwe, murumva ko ari ibintu biteye ubwoba cyane n'impungenge ku buryo budasanzwe. Reka tugaruke mu bice noneho bijya muri Kalemi. Aha ni muri Kalemi, hajya Kalemi ni mu ntara ya Tanganyika. Ahangaha nibwo bwihisho bwonyine bw'ama ground control station, ndetse haravugwa n'abacancuro basesekayeyo. Aba ngo baturutse Kisangani mu ntara ya Copo, bagiye mu by'ukuri kongera kwestara izi GCS. Icyatumye bikorwa vuba bwangu ni ukugira ngo Kisangani hifashishwaga mu gutegura ibitero hataba ariho nshinganwa, mu gihe mu by'ukuri hari kuba ibikorwa byo gusana izi GCS, habe hariho n'ubundi n'izindi movement igisirikare cya Kongo kigomba gukomeza, nk'ibyo bitero byo mu kirere bigakomeza, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero mu gihe ibintu bikomeje kudogera cyane, ejo bundi havutse impinduka ikomeye mu icungire y'indege zitagira abapilote zizwi nka drone, zikoreshwa n'ingabo za leta Fardc, nyuma y'uko izi GCS cyangwa se nimba ivuga gutyo mujye mwumva ko ari ground control station ya Kisangani yarangiritse bikomeye. Ibi byatumye rero umujyi wa Kalemi uhabwa inshingano nshya. Umujyi wa Kalemi wahise uhabwa inshingano nshya zo kuba icyicaro gikuru cy'agateganyo cya GCS, mu gihe hakomeje imirimo yo gusana no kongera gukora izi GCS za Kisangani. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko kuva mu minsi 3 ishize, itsinda ry'abatekinisiye n'abapilote b'abanyamwuga barimo n'abacancuro b'inzobere mu gutwara drone z'intambara bimiriwe muri Kalemi kugira ngo bakomeze ibikorwa byo kugenzura no kuyobora drone za Frdc. Iki cyicaro gishya cya GCS muri Kalemi cyahindutse ihuriro rikuru rigenzura ibikorwa byo kugenzura neza ikirere ndetse n'ibikorwa by'ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwo gukomeza ibikorwa by'intambara mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu burasirazuba. Amakuru kandi yemeza ko igice kimwe cy'abafite ubunararibonye mu kuyobora drone, cyane cyane abacancuro, gikomeje gukorera ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi, mu gihe abandi bakorera muri Kalemi. Urwego rw'imikoranire rugaragaza uburyo Fardc iri kugaragaza cyangwa se kugerageza kugabanya ingaruka z'isenyuka ry'icyicaro cya Kisangani no gukomeza ibikorwa byayo nta nkomyi. Rero isesengura ry'umutekano rigaragaza ko impamvu nyamukuru y'iyi mpinduka iri kwangirika ari ukwangirika gukomeye kwa GCS ya Kisangani, ibintu byahungabanyije imikorere y'ingenzi y'igenzura bya drone
z'igisirikare. Nubwo hataratangazwa mu mugaragaro icyateye iryo senyuka, impungenge zikomeje kwiyongera ku bijyanye n'umutekano w'ibikorwa remezo bya gisirikare bikomeye cyane cyane mu bice bikunze kuberamo intambara. Dore kandi makuru kandi agaragaza ko icyo cyangiritse cyatewe n'igitero cya drone giherutse kugabwa hariya Ikisangani mu ntara Copo, cyarasenye ibindi bikoresho bya gisirikare birimo imbunda ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Mu rwego rwo gukumira ko ibisa n'ibi byongera kubaho, Fardc yatangiye gushyira mu bikorwa ingamba zikomeye zirimo kwirinda guhuriza ibikorwa byose ahantu hamwe, icyo nakwita nka decentralisation cyangwa se decentralization, hanyuma no gukwirakwiza GCS cyangwa se ground, nkuko nabibabwiye mu magambo arambuye. Izi GCS nabwiye ko ni ground control station. Ubwo nababwiye ko ingamba zafashwe ubwo ni ukwirinda guhuriza hamwe ibikorwa byose hamwe, byandi umunyarwanda avuga ngo amagi yose mu gatebo kamwe ni ikosa rikomeye. Gukwirakwiza GCS mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse n'akarere, kongera umutekano w'ibikoresho by'ikoranabuhanga rya gisirikare, gukoresha ibigo bibiri cyangwa se birenga icyarimwe kugira ngo ibikorwa bidahagarara igihe kimwe mu gihe hari ibyangiritse, gushimangira ubufatanye n'ibindi bihugu byo mu karere mu bijyanye n'umutekano w'ibikoresho bya gisirikare. Ibi byose rero ngo bigamije kugabanya ibyago byo guhagarara kw'ibikorwa bya gisirikare bishingiye ku ikoranabuhanga rigezweho. Kuri ubu Kalemi niyo ikomeje kuba icyicaro gikuru cy'agateganyo cya GCS. Kisangani iracyari mu bikorwa byo gusanwa na magingaya. Bujumbura nayo ikomeje kwakira igice cy'abakozi b'inzobere mu kuyobora drone. Fardc nayo iri kugerageza kongera guhuza no kunoza imikorere yayo y'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo kuri uyu mugoroba muri izi updates zo ku cyumweru tariki 31 Gicurasi 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.